Ayos. Tsamba. Sige, paray, kamay. Sige pare, makatsamba kayo ah. Tsamba nga ibagbagam. Kwatit. Partakan yung madua. Ako yung gatang ko kaninyo. Nagpigsa ka mo mga mapikas timod tibagay mo. Donat, dabi ba? Awa na masong. Nagpiste ka dyan tarakang mga bibi. Kapin niya ti sakit na donat. Butog da gamin. At siguro lamisti panawin. Tungaraw, garamid ta kumamat ti agas ti butog ti bibay. Nyang. Si kamot masong pati agas ti butog ti bibi. Yaramidan tapay. Kiwan, kasano tayo makapado ti bibi no wanta agas da. Sika natin garamidan masong. Sika tinakapanunot. Ay no, amok lang jakit da garamid da. Talang gumatangayin. Pagkatanga tagar ti bibi masong. Dam amok donat. Ado pa'y bibi na ajan. Dino. Baka dama na ti sakit na di gatangan ta. Awan, nalangag taraga na ajay. Won, sige ka rod. Dinagar ti pagkatangan ta. Kamamuni kong paring ajiyar, jita pan gumatang. Sige ka rod, tan. Yadupot ano ka. Wen, adobo nga na maga, dahil masajay. Won, kinik kanta ti 5 kilo nga sile. Naghimasan. Nagadumot tali mga kilo. Upat kat kagudwa lang ang kilo, tama di unay nagasang. Pinawasan pa nga talaga masong. Kuna, tama di unay nagasang. Baka madita mo masida no, nagasang launay. Sige, yung tagarod na masong. Sige, Intan. Tan. Di na malagit nung ganyan bibi ko. Bakit tandan? Nih, kumpare nih. Pre! Oh, pare masong. Darati ka mait. Apa sino takaduam? Ni pare donut pare. Ado pa'y bibim pare. Basing nga rin pare. Awan may pakanoy. Basit sa ti bibinan masong. Baka da pa'y may lakaw na donut. Pinukuha nyo ti pare masong. Baka mabaling gumatang ti bibim pare. Ang paya. Ano nyo pare? Isabong mi bro, isabong may. Tanda ka man donut. Tilay bagbagam. Pinukuha pa kong pare ma pare. Hanmot pare. Joker lang ate pare. Sakti bala nga makitungtungan pare. Stay put kalata. Kasi natikod pare. Mabasit bigay di bibay. Mabalinatan pare. Basta da karnina. Nyagar ti makanta ta bibi na masong. Kaslasit mo ti bagay na kita bibi na. Yang si Itan. Apa ilamas? Tulungan ko na ma. Sumot lang nga dyan masong. Ano? Malang kayo pare? Huwag ko ma pare. Manot ni may sa piraso pare. 1,000 lang may sa pare. O masab sa balay. Unsab sa bali. Tapos sa ngaribo may isa. Baka dut-dut lang ba tinagpalumagit ta? Lalakit din na. Baga lagarod nga stipot ka lang dita. Ano? Alam nyo pare? Mabalinatan pare. Nuduwat tigatanga may pare. Da discount na. Nuduwa tilawan nyo pare. Uri ko lata 1,900. Sheesh. Duray 400 duwa ata. Ang gumatangit ta. May sapay donat. Ikangkan. Sheesh. Na pare? Kaya ti 1,900? Sige pare. Mabali din. Masong, sigurado ka tama di talugit ta. Madi. Siyak bala. Pare. Alamay. Sige raw, tinggalin nyo ah. Ana? Si kami pa yung tanggal? Takit din. Kadwa nang mang tingil. Yun, sige kulungan. Magdadalay pare. Pili kayo. Nialwadan nyo ah, baka sabala matanggal mo. Dure tanggal kami natin bibim. Kurang pa adya 1.9 ngayon, bayad mo kanyam. Hindi malati bagbagamon doon na. Awan, nakita mo yung nagsasawak. Lakit din ano. Daman ibagbagamon. O pare, solve kayo dyan. Hindi kayo lugain. Wow, sige rod pare. Kamay. Ni, bayad nyo kayo pare. Oo, masong. Payada mo. Bagam si Katibala. Papayag gud wata. Nyaga po. Ipilin po tatay nga si Katibalan. Tata, dawat-dawatan nak.
Awang ka nga talaga doon at mga kantumot lang. Yung makamutoy. Doubt. Ano paray? Bayado nyo matlang? Doon pare, atin ay. Ayos. Tsamba. Sige, pare, kamay. Sige paray, makatsamba kayo ah. Tsamba nga ibagbagam. Kwatit. Sige pare, kami pa ay. Sika doon at. Di ka lang mabay, hindi kumparik, tilibagbagang. Ano? Kapit tagbayin. Napalukuan masong. Takit din! Ayos. Kumita man eh. Apo, atun sa tinalakpan ni GRTBB ah. Masingir ko di utang nan. Baka mamuanan din sa atin naglakok ti Bibi. Mas pakak man eh. Sige, papututok pala tayo gumawa kwarta. Lubigat awan daitan. Oh no! Sakto-sakto, dapat marunggay.